ababyeyi mubikira abana babanze basinzire ubundi mufunga amarido hose mwigize agateye imbere ya ekara tuganire ku bigomba bakuru. Ubundi hari abavuga ko intege nke za mbere z'umugabo wari ari ikimero cy'umugore bisa naho abahanga mu mukino wa politike ikarita y'iturufu bayizi bikaba bitarabaye rimwe cyangwa kabiri abanyapolitike bifashije ibikorwa by'ubusambanyi cyangwa ibindi byishimisha mubiri mpuzabitsina ngo bashyire hasi burundu abo babaga bahanganye kandi iturufu ikarya. Ejo bundi vuba rwose mu mpera za 2024 uwitwa Baritazari Engonga uwo ntiyarazwi ariko isi yose yaramuririmbye ibinyamakuru bimumariraho wino bati dore umugabo w'umwirabura watandukanyije amaguru y'abagore barenga 400 kandi biganjemo abajejeta y'icyubahiro nuko video ziracicikana sinakubwira ibyo mwarabimenye kundusha. Hari amazina akomeye cyane twakabaye twaramenye nk'aya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyamara ba nyirayo bakaba baragwiriye ubudahaguruka rwagati mu rugendo rwabo rwa politike nyuma yaho bimenyekanye ko hari ibikorwa by'ubusambanyi byabaranze cyangwa se ibindi bikorwa biganisha kuri iyo ngingo maze mu gihe babonwaga nk'abakandida bashoboraga kuza kwicara muri White House kizere kikayoyoka ibyabo muri politike bikarangiriraho. Ibi ariko si umwihariko wa USA. Sabagabo basa kandi ariko bahemujwe n'akari munsi y'inkanda kuko nk'ubwo Madamu Iris Robinson wari umudepite muri Irlande y'Amajyaruguru nyuma yo kumenyekana ko yaryamanaga na Click Mark Cambry agasore k'imyaka 19 yarushaga imyaka 41 y'amavuko byabaye iherezo rye muri politike. Ni ibintu byanashyize mu mazi abira umugabo we Peter Robinson wari minisitiri w'intebe wa Irlande y'Amajyaruguru. Aka gasore ngo Madamu Depite yari yaragahonze 50,000 by'amapawundi katangije mu bucuruzi bwa cafe resto kandi yaragenewe kubaka igikorwa remezo gifitiye inyungu abaturage. Umukecuru yarakunze yoroshya umweko da maze agasore nako gakuma umwotsa habazaga umukobwa ungana na Gerakuru. Mbahaye ikaze kuri Mirrorrwanda isoko y'ibyegeranyo bicumbuye n'amakuru agezweho kandi yize utasanga ahandi. Nje ndi Penuel muvandimwe, niba ari ubwa mbere udukurikiye turakwishimiye nanone ikaze. Kuva kuri Perezida John F. Kennedy, Perezida wa Israel Moshe Katsav, kugeza kuri Arnold Schwarzenegger, turakugezaho bamwe mu banyapolitike bazwi cyane ku rwego rw'isi bavuzweho ibikorwa by'ubusambanyi, ibyo gufata ku ngufu n'ibindi bisa nkabyo, bamwe bikabakura burundu mu ruhando rwa politike, abandi byabandurije amazina babiciro ry'umugani mubi nk'uwa Samandari w'i Burundi. Basanze hejuru y'umurambo w'inkumi bamubaza ngo Samandari ibyo ni ibiki ugirira umupfu, nawe ati mbere y'uko apfa yari yanyemereye. Silvio Berlusconi amabara yamukoze ari menshi n'iry'indani ryasigara. Yahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani na perezida wa AC Milan akaba yarapfuye azize uburwayi kuri wa 12 Kamena 2023. Yavuzweho kwivuruguta mu byaha kenshi byamusangaga ahanganye n'ijisho ry'itegeko ritamurora neza. Muri 2013 yahamijwe n'icyaha cyo kutishyura imisoro. Gusa ntibyakuriye itangazamakuru cyane nk'ibyamuvuzweho byo kuba yarasambanye na Karima El Maholag, umwana w'umukobwa ukomoka mu gihugu cya Maroc wari ufite imyaka 17 y'amavuko ubwo baryamanaga. Urukiko rwahishuye ko yishyuye indaya miliyoni 4 z'amayero rumukatira igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 ndetse acibwa burundu muri politike. Yanahamijwe kandi gukoresha nabi ubutegetsi mu nyungu ze bwite ubwo yahatiraga inzego za polisi kurekura uyu nyamukobwa wari ufunzwe akekwaho ubujura mu kindi kirego. Berlusconi yasutse inote kuri Maholag ubundi umuriro uraka. El Maholag wahimbwe Ruby the Heart Stealer, Ruby w'umujura w'imitima, kimwe na Silvio bahakanye ibyo kuba bararyamanye. Mu busanzwe uburaya buremewe mu Butaliyani ariko gusambana n'umwana uri munsi y'imyaka 18 bigize icyaha. John F. Kennedy yarasambanye umugore wamwihimura harasambana. Perezida John F. Kennedy nawe ari mu bavuzweho guca inyuma umugore w'inshuro nyinshi, gusa ubusambanyi bwamenyekane cyane kuri we nubwo yakoranye n'umukinnyi wa filimi n'umuririmbyi Marilyn Monroe. Uyu yaririmbiye Kennedy indirimbo yise Happy Birthday mu rwego rw'igikorwa cyo gukusanya amafaranga cyabereye New York, kikaba aricyo cyatumye iby'uyu mubano mpuzabitsina umenyekana. Umugore we Jackie ngo nawe yaragiye asambana n'abandi bagabo mu rwego rwo kwihimura ku mugabo we mu gihe aba bombi babaga bari muri White House. Gusa bari mu nzira yo kwiyunga ubwo Kennedy yapfaga arashwe mu 1963. John Edwards yasambanaga umugore warembejwe na kanseri wiyamamarije kuba perezida wa USA inshuro 2.
yahoze ari senateri wo mu ishyaka ry'Abademokrate wo muri leta ya North Carolina, akaba yarateye inda yavutsemo umwana w'umuhungu yabyaranye na Lyle Hunter wari umukozi wakoraga mu bikorwa byo kwiyamamariza kuba perezida. John Edward yamaze imyaka inyuma umugore we Elizabeth wari urwaye kanseri nyuma ikaza kumuhitana. Ibyuko yabaga yararyamanaga na Hunter ndetse bakaza no kubyarana byamenyekanye muri 2008, abyemeye nyuma yo kubihakana. Yaje gushinjwa ibyaha byo kurigitisha amafaranga yari agenewe ibikorwa byo kwiyamamaza, ubundi akayakoresha mu guhishira ibi bikorwa bye by'ubusambanyi. John Profumo yaryamanaga n'indaya yintasi. Profumo yari umunyamabanga wa leta y'Ubwongereza ushinzwe intambara mu gihe cy'intambara y'ubutita, ubwo byamenyekanaga ko yasambanaga na Christine Keller, inkumi y'imyaka 19 yakoraga umurimo wo kumurika imideri. Yaje kumenyekana ko yari intasi y'Abasoviyete. Christine Keller, umwamikazi w'umwicanyi, ngo yaryamaga ataryamye ariko akabyukana amakuru y'ubutasi bw'intambara akayashyira abi Moscow. Profumo yabeshye inteko nshinga amategeko mu 1963 ahakana iby'uyu mubano wamugejeje ku buriri umwe na Keller. Gusa nyuma abuze uko agira yaje kubyemera ndetse aranegura, byanatumye Howard Marsland nawe abitakariza mu mwanya we kuba minisitiri w'intebe. Ni ibintu byabaye imbanutso ya filimi yiswe Scandal yasohotse mu 1989 n'umukino witwa Stephen Ward n'indirimbo ya Queen yiswe Killer Queen ivuga kuri Christine Keller. Moshe Katsav imyaka yamaze muri perezidansi ni nayo yamaze muri gereza. Umunya-Israel wavukiye muri Iran yitwa Musa Kasabu, akaba yaranuganuzweho n'ibyo gufata ku ngufu ubwo yari akiri ku mwanya wa perezida wa Israel. Gusa ibi birego akabyita ko ari ibihembano by'umugore wabikoreshaga nk'ibikangisho. Abapereza basanze ko atari uyu mugore wenyine, ahubwo hari n'abandi barizwaga no kuba barakoreye ibikorwa byo gufatwa ku ngufu n'ibindi byishimishwa mu biri bigiriwe n'uyu mukuru w'igihugu wabaye perezida wa 7 wa Israel, akayitegeka kuva muri 2000 kugeza 2007. Ese ubwo imyaka 7 muri gereza n'7 muri perezidanse nihe bihengamira ku munzani? Kuko atashoboraga kuburanishwa kiri ku mwanya wa perezida, abashinjacyaha barategereje arabanza soza manda ye muri 2007, nuko baramurega ndetse urukiko rumuhamya ibyaha bibiri, harimo kimwe cyo gufata ku ngufu no kubangamira ubutabera, akatirwa imyaka 7 y'igifungo. Bill Clinton yateshejwe kuzo na Monica Lewinsky. Habuze gato ngo Bill Clinton yeguzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'ibirego byamushinjwe ko yasambanye na Monica Lewinsky wakoraga imenyereza mugwa muri White House. Uyu mukobwa ngo yabiganirije inshuti ye yitwaga Linda Tripp, wamufasha amajwi mu ibanga maze aya majwi yashyikiriza abakora iperereza. Tripp yanasabye Lewinsky kugumana ibimenyetso byashoboraga guhamya Clinton ibyo kuba koko yararyamanye nawe. Ibi nabyo bikaba byari umwenda we wari waragiyeho intanga z'uyu muperezida w'umudemokrate. Clinton w'imyaka 49 na Lewinsky w'imyaka 22 wino zarakahaboneye. Impapuro ziragurishwa ijoro n'amanywa, abanyamakuru barandika. Ni inkuru yaciye igikuba mu bitangazamakuru irandikwa cyane, maze hanahishurwa ko uyu mugabo yagiye akora ibikorwa by'ubuhehesi no mu gihe yiyamamarizaga kuba perezida. Bigitangira Clinton yabanje guhakana ibyo yavugwagaho, gusa ko hari ibimenyetso atashoboraga guhakana. Nyuma aza kubyemera. Abasenateri batoye 50-50 ngo bamweguze, gusa itegeko rivuga ko igihe batoye batyo perezida ateguzwa, nuko agumana intebe ye muri White House atayisohotsemo yeguye. Umugore we Hillary Clinton yanenzwe na benshi kuba yarashyigikiye umugabo we muri iki kibazo, ariko bombi barakomeje barabana. Arnold Schwarzenegger yiswe The Superminator, icyamamare muri sinema y'Abanyamerika wanayoboye leta ya California muri manda 2. Uyu ukomoka muri Autriche yagiye avugwaho ibihuha byo gukorera abagore ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Uko ibi birego byamuvugwagaho mu gihe cyo kwiyamamaza, yihagararagaho akabivamo bitamubujije gutorwa, gusa ingumi mu gatuza imuniga hasi, noneho yahamije komando. Ubwo muri 2011 byamenyekanye ko Arnold Schwarzenegger yabyaye umwana w'umuhungu amubyaranye n'umuja we mu 1997. Umugore we Maria Shriver yahise amusigana atangira ibyo kwaka gatanya, byaje kurangira batandukanye byemewe n'amategeko muri 2021. Bari bamaranye imyaka 25 babana nk'umugabo n'umugore. Nta kindi Arnold Schwarzenegger asigaje guha Shriver ngo bakomeze kubana nyuma yo kubyarana n'umukozi wabo. Nuko baciye ukubiri, ari we wabyitwara mute. Ibyavugwaga ko habaho guhindura ingingo y'itegeko nshinga rya Amerika ngo ryemerera umuturage wayo wavukiye mu kindi gihugu aba yakwemererwa kwiyamamariza kuyobora icyo gihugu, ngo wenda Schwarzenegger abe yabona ayo mahirwe. Byarangiriye aho ari nako yahatakarije umubare munini w'abafana b'abagore, mu gihe Schwarzenegger kandi azwi muri filimi yitwa The Terminator cyase kirimbuzi umwicanyi. Abatera urwenya noneho bamuhimbye akazina k'akabyiniriro ka The Superminator baganisha ku ntanga ngabo, ubwo ni kirimbuzi w'intanga bashakaga kuvuga.
Nshoreke perezida Mitterrand yabyaranye nawe yarindwaga n'abajepe. François Mitterrand yabaye perezida w'Ubufaransa kuva mu 1981 kugeza mu 1995. Yabanye na Danielle nk'umugabo n'umugore mu gihe cy'imyaka 50. Gusa wamenyekanye cyane ni Anne Pinjot, wahawe inyubako y'umuturirwa ndetse akanarindwa n'abasirikare bo mu itsinda ry'abasanzwe barinda perezida, byose ku mafaranga y'imisoro yishyurwa na Rwanda. Uyu mubano wa Mitterrand na Pinjot waje kuvamo umwana w'umukobwa witwa Mazarine wagizwe ibanga rikomeye ntiyamenywa na gato n'itangazamakuru. Mu 1994 Mazarine Pinjot yujuje imyaka 20 atagishoboye kurindwa nk'utaruzuza imyaka y'ubukure. Sumubyara yaje kumenyekana hanyuma abanyamakuru nabo baboneraho. Mitterrand yapfuye azize kanseri ya prostate mu 1996. Hanyuma ibihuha noneho bikabya cyane no mu rupfu rwe igihe Anne Pinjot n'umukobwa we Mazarine Pinjot bazaga ku munsi wo kumushyingura. Nta wundi wari wabatumiye utari Danielle Mitterrand wabicaje neza iruhande rw'umuryango wa Mitterrand uzwi n'amategeko. Danielle Mitterrand, umugore wa perezida Mitterrand, Jean-Christophe Mitterrand, umuhungu wa Mitterrand, Anne Pinjot mukeba wa Mitterrand, Mazarine Pinjot umukobwa wa Mitterrand yabyaye hanze, na Gilbert Mitterrand umuhungu wundi wa Mitterrand. Mu muhango wo gushyingura François Mitterrand niko bigenda, umwana agomba kujya mu bandi, na kera ngo abagore bose bari ab'umwami. Naho subu ngereka ncumbikira hambashimye umwanya wanyu. Iyi ni mirrorrwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizeye utasanga ahandi. Ngende Penuel muvandimwe mbifurije amahoro n'amafaranga, naho ubutaha mugwiza amashyi tuzongere guhura amatavuna imitozo.